Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi. Tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo turi ku itariki ya 23 z'ukwa 12 2025. Birumvikana by'umwihariko n'amakuru ingenzi tuje kuba tubagezaho nyamuneka ibintu byakaze imirwano yamaze guca ibintu ahitwa za Uvira ndetse ku mupaka w'igihugu Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo humvikana amasasu menshi cyane. Turaza kuba tuyikomozaho, uraza kumenya impamvu zayo masasu. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye Uvira, uraza kumenya situation uko ihagaze ubu tuvugana. Turaza kubabwira report risasi na Magirohi irimo iragenda itukayo, turaza kuba tubapodatinga. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko tubapodatinge, tubabwire amakuru arimo aturuka ahitwa muri teritwari by'umwihariko ya Fizi. Ifizi imirwano ikomeje guca ibintu, 23 yamaze kuba ifata umujyi wa Baraka, ibintu byakaze. Turaza kubabwira operation yo gufata umujyi wa Baraka uko yagenze, ndetse tubabwire byinshi byagiye bikorerwa mu gufata umujyi wa Baraka cyangwa se muri izi operation. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kuba dusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira yuko uwitwa Colonel Cobra, umusirikare ufite amateka yihariye, wahinduye isura y'intambara zo mu misozi miremire y'Iminembwe ibyo arimo arakorera FARDC na Wazalendo bidasanzwe. Turaza kubikomozaho. Ariko kandi abanyamulenge bishimiye kongera kubona imibereho y'ubucuruzi muri Ndondo nyuma y'igihe kirekire, by'umwihariko icyitwa FARDC n'abafatanyabikorwa babo ibi barabihagaritse ku rwego rwo hejuru. Turaza kubabwira yuko nyamuneka kandi uwitwa General Sultan Makenga Emmanuel yamaze kuba atanga itegeko ku mirongo y'imbere ku rugamba, icyitwa intambara ikaba igiye kwa yakongera gufata indi ntera mu gihe Leta ya Kinshasa nta kintu na kimwe ikoze. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, tugende tubapodatinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira muri Kivu y'Amajyaruguru, tubabwira uko situation ihagaze muri teritwari ya Walikale. Muri teritwari ya Walikale hari amakuru menshi ari kugenda ahaturuka, turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kunyarukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapodatinga tubabwira uko byifashe. Hari amakuru menshi arebana n'umutekano politike na diplomasi arimo aturuka mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi. Turaza kuba tubapodatinga tubabwira uko bimeze muri teritwari ya Masisi. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapodatinga gake gake tubabwira uko byifashe. Niyo mpamvu babwira ni mugomye mu betayari kugira ngo ibintu tuze kugenda tubyinjiranamo 5 kuri 5. Mbere yuko twinjira ku mupaka by'umwihariko w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbanze mbabwire zimwe muri operation zikomeje kugenda zikorwa mu bice byarya mu misozi miremire y'Iminembwe muri rusange. Mu mateka mashya rero y'umutekano mu misozi miremire y'Iminembwe, izina rya Colonel Paul uzwi cyane ku izina rya Colonel Cobra rikomeje kugarukwaho nk'iry'umuntu w'umusirikare bagize uruhare rukomeye mu guhindura icyerekezo cy'intambara n'umutekano w'abaturage mu misozi miremire ya Ndondo n'ahandi mu bice bituwe n'abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Cobra rero ari mu basirikare b'ingenzi bagize uruhare rugaragara mu kwirukana ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo Mai Mai ndetse na Wazalendo na FDLR mu bice bya Zandondo rero na Rurambo. Ibi bikorwa byabaye intambwe ikomeye mu kugarura ituze mu duce twari twarashenwe n'imirwano n'iterabwoba rya FARDC. Uyu musirikare rero n'umwe mu basirikare batangiye urugamba rwatwirwa mu mwaka wa 2017 igihe uyu mutwe wafataga icyemezo cyo kwitabara no kurwanya inyeshyamba za FARDC, Abazalendo ndetse na FDLR. Kubera ubwitange rero n'ubuhanga yagaragaje ku rugamba twirwaneho, yamugiriye icyizere cyihariye bituma imuzamura mu ntera ahabwa ipeti rya Lieutenant Colonel. Ibi bikaba byashimishije by'umwihariko uyu musirikare nk'umwanya ukomeye mu buyobozi bw'ingenzi bya gisirikare n'imiyoborere ishingiye mu guhungabanya umutekano no kugarura umutekano w'abaturage. Colonel Cobra rero uzwi cyane nk'umusirikare wagize uruhare mu kugarura ituze muri Rurambo, aho yakiriye kandi akanahuza umurongo umwe n'abasirikare bakuru batanaga na leta. Ibyo byose byaje gutuma ahabwa amapeti akomeye cyane. Ntabwo urugamba rero rwakurikiyeho Rurambo gusa na kuri Ndondo yararwanye, yagize uruhare rukomeye cyane
kugarura amahoro n'umutekano mu bice bigiye bitandukanye birimo na Gahuna, Mitumba, Mugeti ndetse n'ahandi henshi, aho ibikorwa byatumye abaturage bongera kumusubiza by'umwihariko ku nshingano zikomeye cyane. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe rero Colonel Kobura yagaragaye no mu mirwano ikaze by'umwihariko muri Minembwe, aho Iminembwe by'umwihariko ibice byinshi byafatwaga byari byarigaruriye na za Mai Mai birimo na za Rurambo ndetse na Gabwe n'ahitwa za Masha, ibi byose akaba yarabigobotoye umwanzi. Colonel Kobura rero ni umwe mu basirikare nyamuneka bakomeje kugenda bitwara neza ndetse banagaragaje igitinyiro gikomeye cyane mu misozi miremire y'Iminembwe muri rusange. Amakuru rero ameza yuko mu maso ya benshi Colonel Kobura agaragara nk'ishusho y'umusirikare wavutse mu mubabaro kandi akitabira ibikorwa byo kurwana igihugu by'umwihariko cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nacyo gihugu batuyemo. Ibi rero bikaba byatumye abaturage rwose b'Abanyamulenge bishimiye kongera kubona imibereho y'ubucuruzi ahitwa muri Ndondo. Ibintu bikaba bikomeje kugenda bigenda neza cyane. Ivumbi rero rikomeje gutumuka, ibintu bikomeje kuba ibindi nyamuneka. Amakuru arebana n'umutekano, politiki ya diplomasi ni menshi cyane akomeje kugenda atugeraho, ariko kandi ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byakaze. Amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana ku buryo navuga ko bukomeye. Amakuru rero dufite nuko ari igisirikare cy'u Burundi gishaka kwinjira ku mupaka. Ibi nabyo rero bikaba bigaragaza ko urugamba rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda abitangaza. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma y'uko igisirikare cya 23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko 23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda
gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe, guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapene n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho.
Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na ODF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka wa 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye